Sheikh Muhammad na Ageihangwe bizibe biri kushasha abasiramu nibingi nk'amashomero, amarwariro, amatendekero g'eby'emikono hamwe n'ebindi aha kuba bibine tibiri kubamara kandi yagaruka yasima gavumenti ahabo kwikiriza okutungura edini y'obusiramu mu Uganda. Kuba sasa biri bingi naito kuombekwa Omusigiti tukura nicyo kitakumara kyonka ninkigumya butukukolera hamu tukagaita amani nguna amasomero gaija kwiki na marwariro gaija kwiki vocational institutes zijja kwiki. Ebya bigambiro bwabire natongoza Omuzigiti gwa Bugwara oguru kushanga omugombora ya Kicucura omu district ya Kagadi kandi ogumazireho miliyoni 100. Mujungu Grigore Amedeko orumukuru w'entebe ya kashata habwe gombora ya Kicucura ahireyo n'emiti yo kubyarira kwingana 2 nukwebe yongera okushagika ebyo bahango mu district age. Veria nja kubaye biti 12 takibir ambolera 10 Veria 10 webalire dara yemane kunyweze mu tebi yawe amen. Tuikiriza kukora emirimo ekuyamba abantu zona tuzine kandi nabo abanenkoragana engina yitu then nenkoragana endi eri enkoragana yaitu n'abakulembeze tuina abakulembeze abakozi bohule kibeto omukulembeze omukozi okirora mirimo akuba naenda kabuza district kaza akora takora okurolera mirimo ekora ki ekukora Omusigiti ekuombekwa seminars zikutekerezebwa n'ebindi zimanyo kinyumi nkanyumirwa kyanyumira hali nyakaje mirundi nkesatu nindambura ndora okay ekintu kyandisemera no Bugwara mutawuni mwebale muno mukama bampero omugisa kandi ake isomero nakyo nitusaba mu rugano mutwayire yoko nihira oba mutwekererezi way forward turole turakwatankaha tutandikire nka oba itwe nkayito abekulembese tuongereho ki kandi wasemerwa muno mutugarukiremu mara kuombeka Emizigiti omukaaga egyo tuineyo sites ezindi eziyaka ezitukutekereza tutekamu Emizigiti nizo ziraha tuina Omuzigiti okutukutekereza kuombeka Mugoija then kyana isoke omutawuni tuineho Omuzigiti ogundi okutukusana kwa tuteka kabarungi hamu na kyabasara so sites eziyaka ina nizo tusoboye kwa identifyinga kandi naho tugenda kutekayo Emizigiti omubwire butali bwahara muno. Gasha kwa Thomas tumwebaze.